Ya, tabuk ang sokbaikya lembu chorawo University malanya ngui tongkha convocation ni timing hingkai tujani simi chengnai hingkai tabuk 12 ta o hingkai lunch chengjak ta lunch khairinai tabuk to 11 laikha te sabsan bising soguinai ani second time convocation manjagui tongo puila hingkai graduation ungpuru 2023 2023 ekbar ang khlaipaikha graduation ni convocation manjakha nge tabung kai post graduation masters complete khlaimani tewaisa haino hai orono ikphayono manjakna thangui tongo second convocation kai ete kaisa surprise tongnai aro thangui norokni bagui good news no mo tabuk salia aro thangui no phunungnai tamungui man convocation ai baksa amo tak kisi sang hininai amo academic journey जों जे start खायो लमलि केजी क्लास स्टैंडर्ड 1 2 3 joto student no amo kaisa dream tongo o dream no tini khaklayo complete nai te norok bang share khai namo bo tamo dream na video buskang onugui manai convocation rok chengkhangkai aro sogun chai manai kamono tabuk oro hote chengma karon ngai norok bai kisa kok sai thangana hinai no chengmani ta tini ne oro ni chief guest manjak phainai tongo dignitaries rok CEO Bandhan branch ni te governor bo phainai te minister tongnai amtai keno chancellor vice chancellor university ni tongnai gamta hekeno kwbangma dignitaries bo tongnai tini ni o pandao convocation o phai sokbaika university bisingo robo onek salni poron phaio kai borok asuk phaya ko tabo angani bag rok library thangri gina hingga omong kai chini library orona 2 bosor complete khlaika je library science ni PG post graduation orona ni master complete khlaika oron chin classroom library hamna sakang one last time ni bagi tini oro te siaj register o signature ui tongo yang ono convocation ngai yang oi ko security ni bagi chini police rok sokpaijak I think guest rok to sokpai kona tabuk 12 ta bajina nai tongo sokpaiana tabuk no te kisi sa joran bisingo no omon ongkha tini ni program ni hai amti hai ja kwbangma sitting arrangement amti kai khasai tei ko masters of commerce MCom tei ko masters of english amti kai jen janja department wise ora asuganya ta chero oro no chini degree rijaknai ko buskango chini kwbangma dignitaries rok asuknai chief guest rok yang to jotono camera technical ongkorok team rok tongbayo ngana rok live bonai tongmanai omono tini ni program no so this is 20th convocation 2K25 okay tabuk to ora asuk borok bangya kho te srapsang yagulo no borok phayana teruk phailai tongo okay aprung ri kosom rok kanai degree nahna puru sumjak mungnai kwbangma
dango ko maisana bagong hoi token do tinin convocation bagai hingke program starting asango sekang maisi cari panya lunch khari nai hingke hen bagi oro meso phaimani omono sini mes rok agi rok ang mai rok sa mani atikya mo first floor of himin show oro sejak first floor thanai normally o ground floor kai chala rok sa uta hostel ni hingke sakang kai beri rong isa mata kai tini convocation ni arono jotono cari nai heja yang sakawa Om đi khâu đó line nó mới mãi mà nó là như cha Om nó hall ini item convocation ni samung tam samung tong chicken tongo pakora veg pakora alu bhaja kai papor chicken pakora oh chicken pakora acha chicken pakora mo ilis a paneer ante hero tongota ilis a saga kai amon pore kai dal tongo ngai te misti manai te mukhi tongo amo te ha laso sawi nanai cha ngai tabuk sabo sengmai gerungjak ora asukjak ngai Priti and then Rajesh Rajesh mau video khai chong te Purnima nge sing ora pal pasak ja lani senai sung sai pai mani ya bola pasak borok bang thanga nai ji kai yang mo tabu borok mai chalai tong bai yo soda nai pai kha mai sabai soda ra sang nang je do hepan oro tini ni tamina convocation ni mungui nang so nai hinai nang kata mai rok sai pai bai asu tong hai ka library bo tabo oro srapsal le na mani ya golono rob rok kanai aro thangsinai cha hai sobai ka oro sangre ring nai ti komo kanlai chongo ang khai kan pai jak narong phono kana voting tong ha सबको हो गया मेरा तो छोटा ए ko te hai mutu bi kang thu je ko phono kana kai bela jo kolok bunte hengno gete sabsan bisine program bosta dengan to yang kau tu tanah kalah jong bayo क्या फर्क पड़ेगा उसको ही पता है Chini rob kanaya kawai jeng convocation ni stage pasingo lam daikha tei tabuk narong no ang je surprise eba good news in samani among sanan jora sobakya among kha ang chini batch ni gold medalist ni songjaka ngahani baganya oro mas first ni bagi besajak tangi hinmalai chini chief guest je phane governor je minister borong no lam songna baganya oro besalai tongo buskang bukhak busai tongnai rongkha PhD degree holder tei kwcharo chwng busai tongnai hingke masters ni gold medalist tei ukulog hingke bachelor ni gold medalist rok srapsa jora nasimani ya bolono phai sokbakya chini chief guest rok sokoimani ya bolong mas fast jengjago academic building buskang ni simi yang stage jora mas fast khaino phailayo oro nok saka ni camera angle simi ano sine ngi tongkai angi ko kasaron him anthem rimani yagolo जों jotono jani ja seat romoi chair o achuklayo haipono kaisa kebeng tongo chal belen kutungjak hani bai belen kolomjak tesa moru bokanjak belen kutung hani bai jotono kolom laijak achuklaijak bufru speech paino hine speech ribai mani yagolo stang ke degree manbai nai hani bai jotono nasing laijak khaloi nasing mani yagolo no degree te gold medal mannani jora sokpaikha Burma, Shagor Dev Burma from
Masters of Library and Information Science. Shagor Dev Burma, the student topper of Library and Information Science. Degree mana paikha saring ni thaka saring ni 518 ni dong. Tini nong zaro ang bela nong khas rangsa. Tei tong thokjak tangi Himalaya omo jere phangsini simino student ngi jotoni ni kaisa imang eba dream dongo je bo class ni topper nani eba kaisa first place of hainani hengai hani bagino tini ang belain khatung khajajak tangi Himalaya tini animo academic ni paithak journey post graduation of hano ang o dream no o imang no fulfill khlaimang kha hani bagi ang court no belain no hambai mario omo gold medal tei omo award mamani bagi যতন মানুহে খায় ফটো বুজালে দেখা যতন বালবা থাকে রক ফটো পৰা আছে খাইছে একদম তাবুক মৰি বছৰ মোৰ ৰিটাৰ্ণ বেক খাই দিছে আপডে একেন